umutima wanjye wuzuye amarira, nuzuye intuntu, nuzuye agahinda. Mpisemo gupfukama kubera ko nta yandi mahitamo. Yesu Kristo, mwana w'intama w'Imana, ibi birenze ukwemera, kandi ibi birenze ukwemera. Ntabwo mbona aho mbihera. Umugongo wacitse, umubabaro ufite urabonwa n'Imana yonyine, kubera ko izi ngabo z'u Burundi, FBND, iki gisoda cy'u Burundi, Imana yampaye ubutumwa mu kwezi kwashize, mu k'umunani, mu kw'icyenda, irambwira ngo burira ingabo z'Abarundi zigiye gupfa zishire, burira ingabo za Kongo, ariko cyane ko ari igihugu cy'isezerano. Imana yampaye mission, kampa misiyo i Burundi, irambwira ngo mbaburire. Ndahaguruka ntanga imburi ishize amanga, ko abasoda bagomba gufata amasengesho, ko abasoda bagomba kwirinda. Yesu Kristo, mwana w'intama w'Imana, none ubu bari kubapakira amakamyo, babashyira urupfu, babegereza urupfu, ngo bagiye kurinda Uvira, ngo bagiye kurwanira Uvira, ngo bagiye kurwanira abakongomani. Abarundi barazira iki? Bari kurwanira iki? Niki kibaye kugira ngo Abarundi bapfe urupfu rw'inzirakarengane? Jesus, Mungu wa mbinguni, niki Abarundi bacumuye? Izi ngabo zirazira iki? Barashonje, bambaye ubusa, ntibahembwa, igihugu cyaragurishijwe, inyungu zifite neva vendi kuri yo, Gaspari baratuza, prime niyo ngabo, igihugu barakigambaniye, bari kurwanirira abakongomani. Ubu nta mukongomani, ndapfukamye imbere yawe Mana, ubu nta mukongomani AFC kivuga, nta mukongomani M23 ntikivuga, FARDC iri kuvuga ingabo z'Abarundi ko arizo zakoze ibara. Murebe abasirikare bamaze gupfa, imbuga ngurukana bumenyi zose ziri kugaragaza urupfu rw'Abarundi. Imana idutabara. Hari kugaragara Abarundi, hari kugaragara Abarundi. Abarundi barazira iki? Ntabwo Abarundi bakweze iyi ntambara, ntabwo Abarundi bahamagaye iyi ntambara. Ibi ni agahanga ka Evariste Ndayishimiye, ibi ni agahanga ka Evariste Ndayishimiye. None decision za Evariste Ndayishimiye, we aravuga ati reka ndundi ngabo muri Kongo zihashirire. Hari isezerano Abarundi Imana yambwiye ko Uvira izagaruka ku Burundi. Eske yagiye niwe wahindutse ujya kurekepera iki gice? Eske Abarundi bagiye kwigura Kongo? Ngo ibyajyanye u Rwanda ngo ni nabyo bijyanye Abarundi. Kandi se Barundi ntabwo ari kwemera ko iki gihugu cye kiri kurwana na Kongo, ahubwo ari kuvuga ko igihugu cye kigiye kurwana n'u Rwanda. Umurongo utukura urawurenze. Nkarabiye imbere yanyu, ndakarabye abasendi DDFDD, narababuriye, ndabahanurira, ndabaririmbira, ndabasengera, ndabasaba, turasenga. Mugabo nzi neza ko aho ibintu bigeze iyo umwana arira nyina ntiyumve, kuko bigeze mu kaga.
Mtachama eti anakufa hapa. Ni bazungu hapa walizama, avyo nazama, tuko tunabaokoa, lakini moyo ule anakufa. Mumtoa mai bazungu hapa bote kukingaliki wengine angali mzima. Hapana, twende wapi? Mwa muingia mule. Kamata ule. Hatuna essence. Bazungu hapa tunawakamata kabisa. Avyo ilizama, ndo tunawatoa mwavyo. Ilizama Mtanganyika. Avyo ilizama Mtanganyika. Tunawakamata. Ndio ile Tanganyika fasi ya mzuri. Tunawakamata Mtanganyika kabisa. Tunashuka kule chini. Ase Mungu asifiwe, Mungu asifiwe wanapona. Si wengine wabakie mune mpapana bangapi msinitu wasio mchanga. Aba bote ni bebalizama. Nukuvuga ngo Uburundi bubaye angaje gucana umuriro utazima udahera. Kandi nkakujya namwe mwagiye mubibona CNDD-FDD yamenye ko igiye kuvaho, ni nayo mpamvu yafashe decision iravuga ngo turarinda Uvira, ni tutayirinda ubutegetsi bwacu burarangiye. Ubwo rero Uvira ihindutse ikinogo kigiye kugwamo abasirikare benshi b'Abarundi b'Abakongomani. Kandi CNDD-FDD yahize ko izahirika ubutegetsi bwa FPR, ntabwo ishaka kugenda yonyine, yamaze kurunda ingabo nyinshi ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, irunda ingabo nyinshi ku mupaka wa Kongo n'u Burundi. Bibaye nka ya ntangu ijya guhirima, yamara guhirima igakukumba ibintu byose ikabita mu manga, noneho bikajyana. Uwiteka tabara. Uyu munsi wa none ntabwo bari buresiste mu ntambara. Sebarundi yamaze kubona ko rwamwuzuriyeho, nta mahanga muri inyuma, abantu bose bari kumwiyama. Ubu ni uri kuvugwa, inyeshyamba AFC niwe ziririmba, Burundi nibwo buvugwa. Ibisasu rero hagiye gupfa abantu bitwa abasirikare bapfe, ari benshi cyane, bapfe. Nyuma yaba hagiye gupfa abasivili bapfe, aba basivili bapfe. Nyuma y'ibi business z'abantu zigiye gutikira, zitikire. Abantu bagiye gufatwa ku ngufu, bandi basahugwe, iby'abahutu bigaruke, iby'abatutsi bigaruke. Donc hagiye kubaho ibyo nakita gatogo, ariko amatwi y'ihene yumva hiye. Kandi rurakumwa ko ari wowe urwihamagariye, Uvira ntabwo Imana yatanze imbura, abantu bavunira ibiti mu matwi. Imana ishyiraho iyerekwa, abantu bigira impumyi. Imana iravuga, abantu bafunga amatwi, kanwa kabo. Donc bigira ba nyirasibindeba, siho ndi. Urabeho turagiye nyiranzihanisho, bye. Kubera ko hano kibwigwa n'icyumvi cyerekwa n'ikibona. Kubera iki mwebwe mwakimbira ikinogo abana b'Abarundi bakazira ubusa? Aya mabuye iminsi mumazeyo bimara iki Abarundi? Ese iminsi mushigaje mwibwira ko muri bwunguka iki? Mwagiye muca ubwenge, ariko wagira ngo rwose jewe sinzi. Dukuri Imana itabara abantu. Haburi iki ngo mukanguke mujijuke? Intambara ya mbere muratsinzwe, nta gace murafata, nta mudugudu murafata, nta n'isase murafata, ntimuranica n'umuntu n'umwe ugaragara muri AFC, nta ntwaro murayambura, nta hajya ngo ni mwebwe mujya ku rugamba mugatangaza ingabo zigiyeyo, mugatangaza amasezerano mwagiranye na FARDC, hama abo mufata bo abayishwe nimubavuge mukabagirira ibanga.
mwebwe murohoka mukavuga ngo twebwe ngo twariteguye ngo n'abana bato bazaza kurwana ngo n'umwenegihugu azagwana. Aragwanira iki? Nimushyire ku karubanda ikintu Evariste Ndayishimiye atangirije intambara iri bufate igihugu cyose ikarimbura abarundi, nabishyire hari abyapurike natwe tumugene inyuma. Ari kugwanirira abakongomani, nabo si n'abakongomani bose, ahubwo ari kugwanirira Felix Tshisekedi. Aragwanirira Tshisekedi ku zihe nyungu? Kugeza ubwo ati igihugu mu manga. Ubundi niba EAC yose ivuyeyo, M23 igasigarana intwaro zabo, izindi bakazigurisha rwihishwa, FARDC ubu rwego iriho. Tshisekedi atumiza imbunda muri Turukiya, akazitumiza mu Burusiya, bagaca ruhinga bakazigurisha n'abama 23. Evariste Ndayishimiye ko ibyo ngibyo utabibona. Sadek yaratsinzwe irataha, bafata intwaro zose nyinshi bari bafite bazisiga muri Kongo, bajyana izishaje, bajyana izindi zose barazisiga. Uyu mutwe wariteguye kuva 2003 ndetse na 2012 kujya cya Kabila. Bafite abaterankunga Amerika iri inyuma y'aba bamama 23. Kubera iki se Barundi ugumuhumirije? Utegereje urupfu, utegereje gushingura Abarundi bagapfa bazira ubusa, Barundi bagapfa. Nta tsinzi n'iyo umunsi umwe. Mana Nyagasani data wa twese uri mu ijuru, bagapfa nta n'iyo umunsi umwe. Imana idutabare, kuko aho mwarwaniye umwaka kuheze ibiri kwiheze, ni igihe tsinzi mwahaye Tshisekedi? Ni ikihe kintu muri kugaragariza Abarundi mugeze? N'ibarabara ryakozwe, ni indege mwaguze z'intambara, ubundi habura iki ngo muri noneho ubu rero muti tugiye kuva ku butegetsi, ntabwo FPR yasigara, ntabwo ma yasigara, tugiye gutanga isomo rya nyuma amahanga yose atigeze abona, ahubwo mugiye gucana umuriro, ugwishigisha ararusoma, inkubisi ya cyane ikayitarukiriza, muhamagare M23 mu gihugu cyanyu, inyanyagiza ibisasu ku kibuga cy'indege, ubuhanuzi busohore, binyanyagire muri Bujumbura, business zitikire, abana bapfa, abantu bapfa, bacika amaguru. Kubera iki? Ibyo murabishakira iki? Niba mubona mutazashobora intambara kuyitangiza, murayitangiriza iki? Niba mubona mutabishoboye, ubundi murabishaka iki? S'il vous plaît, tureke guhendana, tureke kubeshyanya no kuryajyana, kuko nkunda amahoro ntacyo ntwaye. Ariko niba ndi kurwana nawe nkabona ntagushoboye, ndemera mba umugaragu wawe, ndemera mba imbata yawe. Sababu gani juu ya nini? Njya kutuma umugore wanjye apfa, abana bagapfa. Burundi bufite ubutare, Burundi bufite abantu bize, Burundi bufite buri kimwe cyose, Burundi twari tubuziho amateka. Umutwe w'inyeshyamba basuzugure rendi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche, musuzugurwa n'inyeshyamba. Zibarishe akataribwa, zibanywesha akatanyobwa, zibasomeshe nturi, musebe kuwa mbere, musebe muzana abashashuro, musebe muzana abahe n'abahe, musebe mwishinge. Wazarende niyiyobora igisirikare cy'u Burundi, FDLR iyobora igisirikare cy'u Burundi tuzi cyikukiye. Ndayishimiye afata igihugu agite rudubi. Kubera iki musuzuguza ingabo zayo? Kubera iki gihugu cyanyu mu gisuzuguza? Icyakora hari ijambo Imana yavuze ku Burundi, hari ijambo Imana yavuze ku Burundi, ndavuga ngo uburundi nzabugirira neza, kandi nzabutabara, kandi nzabuha umugisha. Kandi ivuga ko igiye gukura CNDD-FDD, ndetse uhereye kuri Evariste Ndayishimiye. Nabyo ndazi ko mugiye kupinga, ndazi ko mugiye kubirwanya, ndazi ko mugiye kubisubiza inyuma. Excuse me, mumbabarire tuvuge, kuko bimwe biratubabaje, ibindi biri kuturiza. Bundi ntibyakabaye. Bira bisasu biri kugwa i Burundi birahagwa mu zihe nyungu? Birahagwa mu zihe nyungu? Burundi bufitemo iyihe nyungu muri iyi ntambara? Babwiye Barundi bagatanga ikori, niba hari inganda utegerezwa kubaka we Evariste. Babwiye wakasa imishahara y'abasirikare we prime niyo ngabo, ukigwizaho ibyo ugomba kwigwizaho.
Gaspari baratuza mwese, Uburundi bufite ubutare, umwe yafashe ikiromba akagicukura imyaka 5 n'itanu, umwe intara 16 mwaziga banganye n'ubundi ko mutarenga abo ngabo, mukigwizaho ibyo mukeneye n'ibyo mugomba, ibintu byose mwumva mukeneye mwamara kubyibikaho, mukareka kutuma amaraso aseseka. Mwebwe muri guhamagara ingwano mudashoboye kugwana, murimo murakreye ibintu mudashoboye kuzasubiza inyuma. Ibi bintu uyu muriro mucanye ntabwo mushobora kuwuzima. Iyi nama nabagira, neva nibumva iki kiganiro n'abandi banyepolitike mu nyumva, ni musokore musubira inyuma vuba na bwango, n'ubundi Imana irabakuraho, ariko ibakureho abarundi batanahashirize, batanahasize ubuzima kuri uru rwego. Kuko nta Uvira muri burinde, nta Rwanda muri butere, nta kintu na kimwe mushoboye, ingoma yanyu iraciwe. Sawuli Imana yaramuciye, ngo mu nzoza buri Imana, mwijwa buri Imana, mwijamba buri Imana, mwiyerekwa buri Imana, mu buvugishwa buri Imana, ahantu hose buri Imana, kugeza ubwo ajya kuzura Samweli, maze kuzura Samweli, kugeza ubwo Imana na Samweli ubwe umuzima mu bwenge Imana iguciye ku ngoma, mutegereje ikihajya. Ntabwo mwumva ubutumwa umuntu ababwira ngo Imana yavuze ibi, yakoze ibi. Ibi by'abasirikare narabibabwiye, ibi by'ibisasu ndabibabwira, Imana imbwiye ngo mbibabwire, ntabwo ari jeje, ntabwo ndi umuhanuzi uri muri je, niwe muhanuzi utavangirwa utitiranya amazina. Ni ukuvuga ngo ni ukuri banzanira ibasi n'isabune nkarabe, kubera ko ntabwo murebe ahantu hose AFC yifuje gufata yarahafashe, icyo yashatse kugeraho cyose ikigeraho. Ni gute igisoda cy'Uburundi cyajya gusuzugurika kikanasuzugurwa n'abadakwiye kugisuzugura ku nyungu z'amabuye y'agaciro? Amabuye y'agaciro ava muri Kongo ntabwo uri igitoro mu Burundi, ntabwo asoma i Burundi, nta ntwaragura, ntaki. Uburundi burakize, nta nubwo bwakabaye bujya muri ibyo. Ivu ry'i Burundi riramera, ivu ry'i Burundi riri mu butare, muri Kongo muri kugwana n'iki? Icyo akora ujya gupfa, ujya gutanga, ujya kuraga, keshi na keshi ngo yandika amateka. Ubu rero habayeho intambara ya nyuma, kandi ngo ikaba n'iya mbere abarundi bagiye kurwana. Barunze ingabo nyinshi ku mupaka w'u Rwanda, barunda ingabo nyinshi ku mupaka ubahuza na Kongo. Ngira ngo isaha ku isaha Sebarundi yasezeraniye u Rwanda ko mu gihe M23 ifata Uvira, Uburundi nabwo burafata Kigali. Kandi Sebarundi mu bantu bahubuka ndamwizera, ibintu byiwe ni nkuru kabisa. Ubu tuvugana nta musirikare ubundi nk'umuntu w'umujenerali wakabaye unabikorera mu ibanga. Hagiye batayizi nizi nazirunza aha, bushije mwumvise avuga ngo ku kibuga cy'indege ya Aeroport Bujumbura ngwasha ari kumwe n'umunyamakuru wa BBC ngo drone ziraharunze, hokobuteri ziraharunze, ngo turi kumwe na FDLR, turi kumwe na FARDC n'abarundi, ngo u Rwanda rugahirahira, ngo nako ngo twarabagabishije ngo barabizi. Aha rero ingwano ya AFC, ingwano y'u Burundi, ingwano y'u Rwanda, nukuri ubwira iratutumba, yasuriranye, yabiriranye, kubera ko mwumvise ibyo umuvugizi Nduhungirehe, ambasaderi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, mwumvise ibyo yatangaje. Uburundi nyuma yuko bumaze kurunda ingabo ku mupaka, mwumvise ibyo u Rwanda umuvugizi warwo yatangaje. Ubwo ni ukuvuga ngo Burundi bumaze igihe bwitegura, u Rwanda rumaze igihe rwiteguye, kera ruhora rwiteguye. Rwavuze ko ruzasanga umuriro aho uri kwakira, ruzarinda igihugu n'abanyarwanda. Kongo iyo imenyereye umucanga, mwabonye abazungu batangiye gupfa, abari gucika amaguru, abari gufatwa ku ngufu, abo wazarenda iri gukurubana bayitwaje imizigo,
abantu bakubititse, urugamba ruba urugamba, intambara yabaye intambara. Ubu noneho Uvira iraye mu bwoba, yiriwe mu bwoba. Kandi narabibabwiye n'ukuri, narabibabwiye Yesu ankoresheje, ndababurira, ndongera ndababurira, ndongera ndababurira, none tugeze mu kaga. Ingabo zigeze igihe zipfa, zigapfa, izindi zikazisubira. Ibinogo byinshi hejuru yo kutumva. Umwana utumva. Najyaga nkoresha ikorasi hano ngo ndiho yantumye ngo mbwira abumvira, naho abatumvira basibonanira. Nkakunda kubivuga, nkakunda kubigaragaza, nkakunda kuvuga ngo homboka. Tukiri mu bintu by'imipyinato, ubu imipyinato yavuyeho, hagiye gupfa abasirikare, nyuma y'abasirikare hapfa abasivire, bizinesi zihombe, ibintu biyangare, CNDD-FDD gutakaza ubutegetsi bwayo, biraba nka ya nkangu ijya guhirima igakurura ibyaha, ikabikurura ibyaha, mbese bikaba nka ya mpanuka ijya mu muhanda, ikaba yari iri mu gice cy'iburyo ikopoza n'icy'ibumoso. CNDD-FDD guhirima kwayo, gutembagara kwayo, ishaka kugira ibintu yisasira, ngo abantu bakuze iyo bapfuye bajyana imisego. Ishaka kugira ibintu itwara ikabihitana. Yesu yaravuze ngo mwirinde umusemburo w'Abafarisayo. Yesu aragaruka aratuburira, aduha imburi, aratubwira ngo mwirinde abanyabwenge b'ibyanditswe. Yesu aragaruka aratubwira ngo mwirinde umusemburo w'Abasadukayo. Avuga Abasadukayo, avuga abanyabwenge b'ibyanditswe, avuga n'Abafarisayo. Iyo no pozisiyo yarwanyaga umwami wacu Yesu Kristo. Amara aravuga ngo ibyo bintu mubyirinde, kandi abo bantu mubagendere kure, kandi abo bantu mubabe kure. Ubu uyu munsi wa none rero gucangura k'umukristo ntabwo bikibaho, nta banyamahanga tukigira, nta opozisiyo ya Yesu tukibona. Ibintu byabaye popirere cyangwa biba kombine cyangwa biba agatogo. Uyu munsi wa none niba uri umukristo, igihugu kigira opozisiyo tukabimenya. Igihugu cy'u Rwanda kikagira FRN tukabimenya ko FRN irwanya u Rwanda, kikagira FDLR tukabimenya ko FDLR irwanya u Rwanda, tukagira Red Tabara tukamenya ko irwanya u Burundi, ndetse abenegihugu bagasabwa kudakorana n'iyo mitwe y'iterabwoba, ndetse bagasabwa kwigengesera hato na hato no kutumvira inama zabo. Kongo yo n'akasamutwe igira imitwe irenze 200 iropozite irwanya Kongo. None tugarutse mu byizerwa, tugarutse mu by'agakiza, ni gute umukristo adafite opozisiyo yanga? Ni gute umukristo adafite ibyo yanga, adafite ibyo akunda, adafite ibyo yemera, adafite n'ibyo agomba guhakana? Mu gakiza kacu tugomba kubaho dufite ibyo twanga, tukabaho dufite ibyo turwanya, tukabaho dufite ibyo dusubiza inyuma. Ntabwo ibintu byose ari cyonderamo, ntabwo ibintu byose ari isonga. Ofete mu mahame yanjye ngomba kugira ibintu nanga. Buriya nkunda abazungu. Muzungu iyo yorora inzuki aba yorora inzuki, iyo yorora amafi aba yorora amafi. Ariko umunyafurika iyo umubwiye ati amafaranga ari muri ibi niho ajya, ibyo yararimo akabivamo nubwo byaba bimwungura. Iyo umubwiye uti ibi nibyo birimo amafaranga, ubwo bucya yabigezemo. Nubwo utabimubwira muturanye akamenya kuri kubikora uri kunguka, nawe nibyo ajyamo. Nubwo ataba yarabyize, nubwo yaba atabizi, ibyo bita akajagari n'akavuyo. Uyu munsi wa none rero isomo ngambiriye ko twakiga, Yesu yavuze abanyabwenge b'ibyanditswe. Ari abantu bazi kwandika, bazi kugenekereza, bakandika ibisa na Bibiliya ariko atari Bibiliya. Bakamenya kwandika amasengesho asa n'amasengesho ariko atariyo. Bakamenya kugenekereza udutabo twishi dutandukanye twifashanyigisho, bakatwisunga kugira ngo utwo dutabo tubahe amahirwe yo kugera iyo bagomba kugera. Ndetse ubwo Yesu avuga abanyabwenge b'ibyanditswe yavugaga Abaroma, avugaga Abaromani.
ariko niseguye ku rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Uyu munsi wa none isi irimo urujijo. Imaka ngo hari intumwa y'Imana, muri Isiraheli hakaba Petero mutagatifu, i Roma mu Butaliyani hakaba Roma ntagatifu. Bibiliya ntagatifu ivuga igihugu cya Isiraheli, yanditse muri Isiraheli. Kalendariye tugenderaho ni y'Abaromani, ariko Abadivantisite bagendera kuri kalendariye y'Abanyayisiraheli. Uyu munsi wa none biratangaje ko twebwe rero turi mu rungabangabo n'urujijo. Bamwe bajya kwizera Yosefu, bakizera Petero, bakamwizerera mu Butaliyani ko ariho Petero ari mutagatifu, icyicaro gikuru cy'Abakatolike. Noneho abandi nabo tukabyizerera muri Isirayeli. Ariko Yesu ni umuhanga. Haleluya. Yesu ni umuhanga mu kubaho kwe. Yaririnze, yanga kugira idini akunda, yanga no kugira idini yemera, yanga no kugira idini avuga ngo iri ni ryo dini ryanjye. Koko sahizi iyo Yesu akora ikosa akavuga ngo ndi umumeti, ndi umwadeperi, iyo avuga ngo ndi umudiri, iyo avuga ngo ndi uyu, twese twari kuba abo nyene. Mugabo rero byarunyutse, arihakana, aravuga ngo jamais, nta dini ngira. Ahubwo abemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bakagera ikirenge muke, bakabatizwa umubatizo Yesu abatizwa, abo nibo bakwiye gucika abana b'Imana. Mwami wakomeretse, rije waziraga, wahemutyo mwami, ushinyagurirwa. Kera utaraza mw'isi, wari ufite ubwiza, dore uko bagushyize muri abo bambuzi. Kera utaraza mw'isi, wari ufite ubwiza, dore uko bagushyize muri abo bambuzi. Hindukirira undebe, mukiza w'ukuri, impano y'imbabazi yankuboneramo. Yesu warapfiriye, n'ibyanjye wazize, umpa amahoro masa kuko nkwiringira. Kandi imipfire yawe niyo yanyijije, intera kugushima mu kubaho kose. Imbabazi ni zawe mucunguzi wanjye, naho urupfu rwantera ntacyakunkuramo. No mwipfa ryanjye Yesu uzambe bugufi, urupfu nirutsinda uzamara ubwoba. Umpe kunesha rero nkuko wanesheje, nyamara nza kubona mu maso mukiza, ko ku mubiri wanjye uzabora umveho, nyamara nza kubona
mu maso mukiza, mukiza wanjye mfite ubwuzu nishimwe, ngo ndere inkovu zawe wagize ku bwanjye, umpe kunesha rero kuko wanesheje, hahirwa uzapfira muri wowe Yesu, umpe kunesha rero kuko wanesheje, hahirwa uzapfira muri wowe Yesu, umpe kunesha rero kuko wanesheje, hahirwa uzapfira muri wowe Yesu, umpe kunesha rero kuko wanesheje, hahirwa uzapfira muri wowe Yesu, no mwipfa ryanjye ye. Abo rero niba bahindutse abana b'Imana, nibo bazanesha nk'uko Yesu yanesheje. Urasabwa kunesha imbaraga y'abasadukayo. Abasadukayo basuzuguye Yesu ubwo yazuraga umwana wa Yayiro, ntibemera ko umuzuko ubaho, ntibemera imbaraga z'ibitangaza, ntibemera imbaraga y'igitangaza, ntibemera mweranda ko akora imirimo n'ibitangaza. Iri somo nzarigarukaho. Abafarisayo bahimba igisa, kuko urabona icyo Roma yari igamije ubu Butaliyane bw'uyu munsi wa none, yari igamije ko nayo ihinduka igihugu, kuko ubundi habayeho idini rimwe ari ryo ryagwanyije Yesu mu gihe cy'abafarisayo. Iri dini rimwe Ubutaliyani busa naho bugize ishyari. Ubwami bw'Ubutaliyani ari nabwo bwarimbuye rwa rusengero Salomo yari yarubatse, bubaye nkaho bugize ishyari, nabwo bushaka ko bukereye idini imwe mu isi. Ubwo Isiraheli ivaho, hasigara idini imwe ariyo yaje no kugenda ihindagurika ivamo Kiliziya Katolike y'ubu. Uyu munsi wa none no mu isi bahita bavuga ngo Kiliziya imwe, ngo Imana imwe, naho byakomotse, ngo kwemera kumwe, ngo batisimu imwe. Ayo mategeko n'amabwiriza byakomokaga mu bigisha bagiye bigisha ko hagomba kubaho Kiliziya imwe gusa, kugeza ubwo ba Martin Luther babirwanyije, kugeza ubwo intumwa zikingiranye havuka n'andi madini. Saizi hariho amadini menshi. Uyu munsi wa none mwirinde umusemburo w'abanyabwenge w'abafarisayo, umusemburo w'abafarisayo. Buri umusemburo w'abafarisayo ni abantu bapinga, ni abantu bahakana. Umusemburo w'abafarisayo shuti yanjye, abafarisayo nzagaruka mbasobanure, ngaruke sobanure yenda n'abasadukayo, ngaruke sobanure n'abanyabwenge b'ibyanditswe. Ariko Yesu yagaragaje opozisiyo mu Rwanda. Kuki mutamenya abanzi ba Yesu ngo mumenye ko aribo banzi bayo? Yesu ahandi yagarutse yavuze abanzi, yaravuze ngo mwirinde, murarwana n'isi n'umubiri na Shetani. Ubwo naho yagaragazaga ingwano dufite n'intambara dufite. Ubujigitifu, mwirinde ibyo bintu bikurikira. Ariko hano abafarisayo baramugwanyije baranamubamba. Hano abasadukayo bapinze imirimo Yesu yakoraga yose. Hano abanyabwenge b'ibyanditswe babaye kotente yo kuzana fotokopi y'ibisa n'ibya Yesu ariko atari ibya Yesu. Uyu munsi Bibiliya ivuga ko nta mweranda ubaho, ariko uyu munsi harimo amadini avuga ngo hariho abatagatifu. Kandi twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Niba Imana yari itegereje mu isi ikabura umugororotsi, uwo mugororotsi aturutse he?
utari muri Bibiliya ariko akaba yaratoranyijwe n'abantu. Niba Imana atari itoranya abagororotsi, Bibiliya abantu bakaba aribo batoranyije abagororotsi. Ijuru ntiriratoranya umugororotsi. Mugabo turi kubona abantu batoranya abandi mw'abagororotsi bakababerana. Hano icyo shatse kuvuga ni iki? Umukristo akwiye gusobanukirwa neza, ashobojwe n'umwuka w'Imana, yigishijwe n'umwuka w'Imana, iby'aya mahinyu nakita abanyabwenge b'ibyanditswe, kugira ngo utitiranya amategeko y'Imana n'amabwiriza y'Imana ukayitiranya n'ibitariyo. Kuko ubuno hari ibintu byinshi bishamikiye kuri Bibiliya ariko byose bigamije kuyobya. Noneho abazakurwanya n'abafarisayo nibo bantu bashinzwe kurwanya ibigendanye n'imisengere ya Kipentekosti, gusenga kuzuye umwuka wera, gusenga kwerekwa, guhishurirwa, kurota, kugendana n'Imana, kumva Imana, gukorana n'Imana, kubana n'Imana. Hari umwuka ushinzwe kubirwanya wa kifarisayo. Noneho hakaba umwuka ushinzwe kwigisha ibijyanye no gutanga amafaranga, no kwishyuza amafaranga, no gutoza isadaka. Uyu munsi wa none uwo mwuka w'abafarisayo uruzuye. Umukristo akwiye kuwumenya. Hakaza umwuka w'abasadukayo batizera umuzuko, batemera ibitangaza, batizera imbaraga z'Imana zikora, ariko bakemera iza shitani, bakabona iza shitani, mugabo iz'Imana ntibazibona. Ibyo bintu rero niba udafite kuba wagira ishyaka ryo kubimenya no kubyumva, s'il vous plaît, urahombye cyane. Urahombye, kandi uhombejwe nuko utigeze umenya, utanitegereje ngo urabe neza icyari gikwiye gukorwa muri ibyo. Ukwiye kumenya iyi myuka itatu kugira ngo uragwe Kanani y'ubugingo uhoraho iteka ryose, uragwe na Kanani yo mu isi. Ibanga, password, ukwiye kumenya imyuka itatu yahagurukiye itorero, yarwanyije umwami wacu Yesu Kristo, inarwanya abera, inarwanya ishengero kugeza na bugingo n'ubu. Iyo myuka itatu ni imyuka mibi cyane. Mwuka w'abafarisayo, mwuka w'abasadukayo, mwuka w'abanyabwenge b'ibyanditswe. Mu izina rya Yesu, umukama Yesu Kristo awudutsindire. Au nom de Jésus. Ejo nibyo tuzasigura, tuzabandanyiriza ko. Reka dusenge. Mwami Yesu, turakwinginze mu izina rya Yesu Kristo, iyi minsi dushigaje ngo dusoze umwaka, n'uyu mwaka dutanguye, mu izina ry'Umunyanazareti, ndagusabye Kristo, mwana w'intama w'Imana, uduhe kunesha nk'uko wanesheje, uduhe kunesha nk'uko wanesheje. Haleluya, haleluya. Kandi uduhe gutsinda umwuka w'ubufarisayo, uduhe gutsinda umwuka w'abasadukayo, uduhe kunesha umwuka w'abanyabwenge b'ibyanditswe, mu izina ry'Umunyanazareti. Amaraso ya Yesu, damu ya Yesu, ndagusabye mwana, urokora ingabo z'u Burundi, urokora ingabo z'u Rwanda, urokora ingabo za Kongo. Nukuri abantu bawe barimbutse bazize kutumva no kubura ubwenge, ariko geshi w'amageshi, nta kure cyane utageze umuntu, nta kure cyane utakura umuntu. Inkoni zawe udusame, uduhurumiye, mu izina ry'Umunyanazareti. Sabiye imbabazi mwana, abera bose, abafite imiryango, abafite bizinesi, ibintu byenda gutikira, ibintu byenda guhomba, ibintu byasaze, ibintu byayangaye, ibintu byabaye bibi cyane, bibaye urudubi mwana. Dufashe rero nyaguhora ku ngoma, mu izina rya Yesu Kristo. Uduhere ubuntu, urokore ibyacu n'abacu, urokore ibihugu byacu mu cyobo kirekire nk'iki Shetani acukuye. Ngaho rero mwana, imigambi ya Shetani turayicemeye, turayitaramuza mu izina rya Yesu Kristo. Uduhe kwezwa no kwera, gutungana, uduhe kandi kuba abizigirwa muri wowe none n'iteka ryose. Amen.